Ang buhanggu taphambor beli la rehinanu la acara pamaringu eti la YKB TV. Pandedi tarongu ya napulung nemiri malakata hamayang. Doa mamaningko la awang kapipi arikama dadalung buhang manyaparong ya napulu manangmu. Amin. Ang buhanggu latam ni Miriyehu karito napulong naparongunda lalodo nahu weling la hohia kawudu walun dalar hakambul haulu dalar hakambul patu ang la kawudu hakambulu dalar haulu dalar ambu na tema na kanyuru na menjadi marapu nandalar hau yedu yaka na papatanda na pawana na ihirailu hamatuna tingi anggurma rajing wananya hama huka buanjang dapa buluna hama huka danguda dapangia pamaraku papanduida hama huka buakaru na hama huka manandamu mbuandaba papandoi na da andu marapu palumuna. Ang buhanggu latamu na Miriyehu karito. Naluri wakaro yakan dia naluri wulu pambuhana dangu pawupung buandaba na tau. Kanadu naluri wulu pamarau nanyaka naluri nama mayila naluri nama harui ia batunano ninguma hanggamaru nama kapilito naluri wakaru nanjadi pamarauta wieling lemiri kanadu na tau nama wulu nanjadi papikiru ya buandaba na laluri nangala halanya dia rukunai miri ayah. Ang buhanggu latamne Miriyehu karito. Iho hia nanjadi unang la ihirail utara damula Yehuda damaluri wakaru damaluri hulu. Na pangirang ihirail hama na pingi angguru no na pangirang na mabadalinya larehi na amang. Na pingi anggur marajing wana nuna tanda luri nama wakaru daluri atau Israel na tamba wakaru dia ayah kada tamba lihinya dan pamalangunya Allah tapi datang marau danya i Allah dan tambah angu danya pangia merapu dapat pahadang dah rukunayana lupa nangandi hada tau Israel dangalanya na hukum beling lai Allah. Ang buhagu latamu na Miriyehu karito. Kanyuru na pawana imiri lai nyuta. Nduma katangalanya naluri na mapieku. Yedu yaka naluri na manjaka yakan dia naluri mayila nunan na patubang daun na pulong na miri dia batananu naluri na mapeku ambuta ukur duya daun na pubuluwang tapi na ang luri nduma hamang nunawan na duka nakanyuro na pangalanda laluri nangandi tanyuta laluri nama pamalangu niya miri dangu nama watu hailanya imiri ang tajadi berkat nduma na ang dapat tahu nunaya naluri nama piaku dangu nama hamu. Amin. Malakata hamayang miri kapipi manu arikama kama pamalang manu kau laluri maholodo holodo kana lu
buanda ba namanya laluri ma. Pawieling hala wieling la nyomya. Amin. Ang buhangu takala yohu ana pulung na miri. Ambu maruang bangdu pa like ya, subscribe dan upa biarinya la angunda. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.